Бүтү күнүнөн күндү төрөпүттер. Ухун кыһыммыт түмүктенен сааскы күнгө үттенер бүтчүбахата, оны кытта серге оғыручуттарга эмие түбүктәк күннер тиен келлилер. Барыттан бары билебит оғыру таһан үннериге, свеккини үннери элбкиһиттен элбэх сүрәгы, сатабылы үйөрüйәгә эрээр. Биһиги эре соконны саастрын сителик оҕолору чүлүгөр түһэрэркин алта социальный проекты үллетебит. Ол проекттар барыта жигергенге туалыр, көмөннөң орор саллаахтар суруптаахтар. Олортан билдестере бөйдүн белага чолулук биһиге социальный проект болар. Бу проект сүрүн соруга сыала соруга ден жигерген жол туруптаах дурубай боларгар онна оғыну жону экологической итиге ананар. Элемнәбит видеосюжеттар бытыгар опыттаах, бай опыттаах, оруучуттар, свеккини таптаан үннерәтчилер мастер-класстарын көрөккөт. Онан бу берилери көрүң, сеңәрин, тускутугар туханан ден ыңырабыт. Өтө күнүнөн мен бүгүн балана эхеха сас фиалка свеккилерин тугугар тугу оңорор бутун көрдөрөм. Мен бу фиалканын жарыктамытым үз төрдү сарасылах саңа үйренә хиджабын. Мына улахан сүбәне баланы Инстаграмдан, Ютубтан көрөн билебин. Бүгүн баланы бу фиалкалар бордарын кыһына баһа турбут бордарын уже ресурсата биттага де. Кинеха бу хебеккеге уже кине сибеккилигер тубуда тухалабыт. Олен баланы уже борун улартабыт. Бу бору улар идаганы кине 10 неделянан сибеккилектах. Ону аган турамыт кайыбыт. Улартабыт. Мен кайыбыт. Бу баланы шансон ден сордум. Хамай хавлю сордум. Хобурдук серенен алабыт. Мен кайыбыт. Херенен эме борун алабыт. Оны хамы туга баланы бу тоқтарын сахарбыт хебирдактарын ала ханады. Огудук. Олан бараган бейбит. Оны тугун розеткатын, серединатын көрөмбүт. Тәңнен алабыт. Ошағаны кене тәңнен үйінер. Бу борбун әдді білімнәбітім. Бу классман бор. Бу классман бору болағына тоқ бар фиалышнысалар бары тутталар. Классман борғы болағына 1 литр вән. 50 на 50 объема литра болбатақ. Қалабыр 2 литралақ тугу 1 литралан баран олыннық жә классман бору вән. Оны жегіне болманна дренажтақ болуқтақ. Аны бір балағаны кәм тоқ ұқытарға вереннағын де. Ол ең дренажтақ аппын. Матышынай тоқ қадырыр. Бұны манны қалан сәрінен тәңнен тұран қаян бірер бол құдалы. Маттығыт. Точка ростатын химпеппит. Бұнна атын қаянда сұруябыт. Мен баланы тоқтар бұн фиакалар бар, оғытар бар баланы арас способы бартын тұттабын. Білі үйеретін көрігін. Оны баланы харақ тоқтарын фитилге тұралар. Фитильный полифтена. Ол онна баланы бихе тоғалабыт. Эластичный б. Оны баланы бұлманлық үйетігар ұғыран барамыд. Онтан жа тоқ бұтын қайыбыт. Оларда бұт. Бұлманлық. Аша кене баланы, бұлманы баланы мен
расабытыка аңандарыгар уран бейбин, аша уутун мантан обора бейте турар. Эн кенеха уже беремага кахмаккы турар оннук бейте. Онтан бу маны болана маточный полив тевдим де. Ол болана маны курталыбын. Она болана бир улахан ихикке уупутабын. Она барларын уран бейбин. Аны бу торче. Торф болана наха түргенек катар. Огана маран кинелерге силиске били рыхлай болан тох силиhe шөйдүк сайдар болалар кене. Олем бу манныктары хорогон маточный поливка ураган. Хорогон болана бу маннык. Хорогон болана үрдүнен кутоп билсе. Манныктары эн хоп болана. Бу маннык. Манна уу бутан биян. Оны бейте мантан обора турар. Бу манны боларыттыбыт. Аны боланы кене 10 неделенен кайыктах, сибеккетин беректах ден. Аны боланы бу хаңа борга оларыппыт болакана бири яхаппакыт. Даяхана бу манны кене витамина барда бар билеген. Анта бири боллары уже тугунан адат. Калийный, азотный удобренияларының көріңі ағатағат. Мұна мағайыңа выбор әлбәқті. Для фиалок кен удобрениялары еген олаңыз ағатағат. Вот. Мұна тәйінен зеленый масада әлбәқтағаны. Хотчанан шапочный цветение болуға мұнық. Бұғырдық. Зеленый масада әлбәқ болуынады. Вот.